ตัวฮีก็มันดูหอนโมเรลังอินหัวของฮาลวินตัวฮีกี่หัวเวียงความละองหาเราเห็นจีใจก็จะกุดว่าตัวฮีก็จะเสียวดอกกุดเอาเหตุการณ์บินน้ำแบบสวิงคุยอินไม่คู่อินก็อินความเวลาหาเราตายก็เกลียดโดดด้วยตายSebetulnya, kenal zon kapot aja. Satu. Tahi Moreh chung langa, tao na mo langa cái đôi tain, cái thiệt đôi hin, chỉ Moreh khupi sung hin. Chỉ là hi what number 1 là hiền tòa kia hắn là hi kia hoa mission viện com chắc hẳn này chỉ tao là muốn là ngã bẹt sai hỏi ta kia mùi mấy là hoa in tụi này hi Moreh sung lôi thì ra hiện một này electric post kia à đợt thấy nó đợt lá chỉ thấy cái chia cái thiệt rõ thấy cái thiệt rõ hay tại bằng cái lại tại nó sao vào lên kia không chị hiểu ini za ki hatam upayum loi tai date 17 January 2024 tu jengka pung thuma ko nai pung thuma patna firing ki panahin Moreh song tai pung ni awata in tu chanai firing tip law hin tại commando hong số ba copy số ngay in hong hà loi tại cái sản nói rồi hay một là có mi chỗ thật này mi ang tam tạo miếng nupi họ dòng tu dần hong đoạn này là this is Moreh town nó sai as ana sai gen cho so kanung lang ko jalai ko hin in ki hal nahi tuni firing hin jingka pung thuma pana ki panai tain ina ka umben ki ho he wanga chima ki bothe pon janha pa sa chunu the ho hin duty ti kem yang langai ka chiwa hin janha lam kai ke man te ni amani la dok then linga hin te hon pana sata lo hin a hi wangin ima akan point to san condition to the in phailanga zong mai le hon zong rally ho against the bolovin Moreh hon zong pote thia abovin jingka jana pa sa chu firing ki pana hin a hi wanga tu ni jingka pungthuma pa sa chu firing hi tu chanai thip lo hi in bom hi in mai thala hin tu chanin thip point ta hi nil halang pung ni makai lang hi tain tu chana hi in hong ki hala ki ho umla commission ve hin mission ve kom la ai in khatlani an hal panau hin ti za hi chapang ho numai ho tha do thei thei ta ki the do hin chung langa kom ho hin ta hin Moreh condition bang thei hi po in tu chantari hin it's very dangerous hi zingen critical condition hin this is the work of the so-called commandos in Manipur. They come as the name of commando, which is a state first. They come in that name, but then see how they treat us. They are burning our house. They shoot our women. We got injured, and they even burn our house and our churches. And this is their work. This is unacceptable. They are coming to our area and they pretend like they are doing nothing and see what they have done. Chị nát firing hi bus parking koma hi in. Chilang pe ahi commando hanong halaw hin. Adi tana choi ehon kilunga nga nahi la kel pilang hu i hal the oin ehi wa ehon tu jan tadi ma cha si bol pawin ahi wa amoy hung lunova I khopi sungova free thana hi ta hi in ho hung hal the o hi. They deserve to be killed.
Zan ha pa sa nupi duty po at si ho si pe ho ai lo le lam kai te ni that do tinga chi ho jong tu chana hung ki nai lo hin zan ha pa na tu jing ka hin bu angwa lo to ai tai gan thaya pang ho hin tu jing ka la jong chu nupi kha jong hi commando hong ka ri ta li hin atang ata kha jong chu video ho jong imo su kai do hin lim ho jong imo do hin hi chang ga hi nu si ta itang sung I kopi sung ba chat lo hin na ai ho wang we can go there in far and act like as we like see what they have done cái này là con này mà sao cái bộ thép bộ viên ấy hy vọng à ba tỷ họ giàu xin ở đây là hiện cậu tỷ họ giàu chiến không nu họ giàu chiến chấp bằng họ tự kêu họ bộ hiện tại safety mà na cậu một cái chuyện tổ hiện à bạn bạn nào giàu anh hạt mấy thiếu hiện xây thay hiệp bộ this is the work the combination work with army and commando free thằng này in hạt ôi như xí ta copy xong ai quay mám nói bà soi vâng nó sai muốn nào Moreh thu ra hit video na mo zo si let's pray for Moreh ading yin ibo thei pen no taw na ha mang na mai teng mun te na mon si pe ho bek na amo hin chuna isa tai itu này sa tai power này tai tao sunga ko pi sunga tai free thana cha no hin si pe ho commando hoi tu chana hi lam ka ho jong tha do lo hi wang commando hin abo di pa ma ke bo lo hin jingkala jan hi pa sa firing me in ai wang tu jingka pung thuma pa sa chu tu chana hi non stop ma firing me in chung langa ki pi langai hung te ka mu bom to ta chu thano hin jingkala pa sa chu thal yin na bom hi thip lo hin na tu chana thip lo hin a hi wang ki pi langa ki firing o ki boi boi zawai hi commando hung so wa ko pi sunga hung do no hin ko pi sunga hi tu nai sa ta in no ha lo hin ta hi ti sa hi adal the the atalova hi ta hi cái bôi chẳng hiện chỉ sinh cả là trong chỗ commando họ hiện nupi khatคนละงานดิวติปวาจีนาววางการยาเฮียเต่าเห็น they have no mercy whether the person is woman or a male ก็ดิบจากนั้นจวนหาไปว่าจู่เวียงสุงามีอ๋องซามเลยอาความจะขัดโจกำเนาจะงากองไทยตัวที่họ này hiệnจะไล่ไม่กี่หานักก้มจะหัวเห็นจะไล่เขาก็มองเห็นไม่เอาหงหาเราเห็นก็มันดูเห็นเอาหงหาว่าเอาหงเก่าจะว่าเห็นมันจะน่ามีหงเป็นและมีหงซามและจะจุกันเห็นปนเอาเห็นที่เขาอินสงอาทิตย์ตอนนั้นก็จะคุมเอาเห็นอะไรจ้องปวดตัวที่สองเดือนนั้นเดือนจะได้เห็นไม่ทันหัวจังหัวเลียนและบอมหัวหัวเลียนและจะจะ very risky จะจะอินอาทิตย์ตอนนั้นกี่คนจะเห็นจะจะมากี่ให้มันเราเห็นไม่หงคนไหนตาทุลาหงสารปนาจะก็หงไหลตัวว่าก็วันหัวที่จ้องก็จะกดมันเราเรียกว่าก็มองเห็นที่หัวไงจะยิงวันเชียวทางภาคก็จะกดนว่ากันจะละการยากระไรตัวเห็นฮัลโหลอันไหนตัวเดียวฮัลโหลก็คิดสบายเลยก็ความจะขัดวางจะกัดตัวมีต้มตายดีกว่าเลยสกอร์บอลนะไอ้หัวยังอันเดียนจะเลี้ยก็จีจ่อยแต่อันเดียน very dancer ก็ซ้ำเลยก็ความจะขัดฟ้าเอาจะกัดตัวเลยvery dangerous วิดีโอก็กลับมาเห็นก็มันความจะขัดฟ้าวันนั้นตะร้องไปเลยอ่ะมันจะกลับตัวเห็นกระจกลิสันนะหอยไม่จังหุ่นเลี้ยงกระกอมเราว่าไม่จังโตบอมเฮลตัวหุ่นเลี้ยงไงตัวละตัวเหี้ยกระกอมจะขัดว่าไฟเร่งอุ้มเห็นกระกอมจะขัดว่าเหี้ยหุ่นจะกลับตัวเห็นจะจะจงเกี่ยวกับการเสียตัวเราเท่าที่ point safety เนี่ยมันเอาตัวอัพเป็นเห็นตัวละตัว condition เห็นจิจงไฟเร่งอุ้มเห็นยุ่มจะน่าเห็นไม่จังเห็นบอมเฮลเห็นอินขาเท่าเห็นจิจงก็อุเทนี่อันนี้ตาหน้าบอยนับปนละหันยาเกยจะปังหัวตัวกิสินก็เห็นจะปังหัวเซฟตี้นมุนากระบวยยากระบวยปิจุเกยกินให้จ้าจ้ฮิตาไฟริงน้อยหล่อเลยอินกี่หันหัวอากมาเวลาก็กระเจียริมวล็อกหัวก็กระบอกเทฮิปpointจ้าจ้าอินมุนาฮิตากันบ่เลยเห็นเดียนซัลวันจะเดียนซัลเห็นจริงไง
we have to stay in a safety place so that we won't hurt. Commando ho hi nupi zong adip lawo numai zong adip lawo chapang zong adip lawo hi ta hi atu tu na hi firing amo bol wa hi ta hi ker gas amo ka ka ba mi ta dal za jing ho hi na hi wanga nupi ho hang sanin they against them ale to jing ho hi na nupi ho hi ka pa cha mo moi nupi ho pan la hi sipai ho zong tinova commando ho zong tinova zo chana pan la ho hi nupi hon zong zan hi pa sa chu nupi ho ka sai manga chu duty po chi ho zong tu chana hong clear nai la ho hi ita sai dinga chu zan ha zong chu numai khat zong aka pha ho hi na commando ho hi milham chunga hita hi firing amo bo jing ho hi numai chapang dim lawa hita hi blank fire open fire bo ji wa hi mi za pam phat ki sukha hi approach zong i model hi numai nu zong chu akyang zong aka pe ho hi aka pha ho hi hi changa hi treatment zong cha hi ta ma hi zan hi lam kai te ni an ma nong zong chu tu chana hi an hlar nai lo hi ain sumi te ho zong ahung pu yo hi tu chan hi an hlar do nai po ve iti za ai to hi nupi zan ha pan la ho hi tu chana in hong ki le lo hi to hi van leng hi hung ding a hi van leng a hung ting la hin a ke man te ni lam kai te ni hi apu do diu ham ta hi nupi hon a cha na hi a sai ki no wa hi le van leng hung hi zan hi athipa commando athipa to a ki su kho pu do dinga hung a hi atiki no ven ai wanga hi cho cho ta san the hi po in iti za chu nupi ho hin amuna hi pan na sa ta lawa atin da naw achan da naw hin chu sing kalen zong chun numai khat zong hiti chung garin an pur khaki no ven dim lo hela nupi duty po ho zong hi gari ai ta ya phut jing ho hin nai ti da chu nupi khat zong ata liu hi chi van chu confirm cha hi nai pun alim ho zong video ho zong chu kamu vin tu chan ta da hi nupi nu zong hi critical condition hi in serious condition aw mai in hi changya hi commando ho hi more sunga hi si chanai so siova hi changya hi sugan thewa hin na epizia commando hi more ati ko yam apoi num lawa hi meaning lawa hi state force hi vin state for khat chu khupi sungam the hi le khupi sunga chamna puding le ai lo le mi pi ho protect dinga hin ai hi wanga am ho hi mi pi protect nga mi pi longmon sa mala la mi pi sugan thai le mi pi that bap sugan thai ba mai lo le sulung na ba ma hung pango hi we don't want commandos in more what is the use of keeping commandos in more no point chi cho hi ka sai no it's better to take out those commandos from more they are useless they are coming here not to threaten us, not to kill us, not to burn our house. The state first must protect us and they must keep us peaceful in the town. Instead, they threaten us, they kill us, they burn our house. And last but not the least, please take out all these commandos in towns so that we can live peacefully. And what is the use of keeping commandos in Moreh? We don't want no more headache, we don't want no more suffer, and we don't want no more problems. We want peace.